أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد وفصل هرجي الله رب العالمين الصلاة والسلام على خدا رسول پیغمبر السيد والسرور والرضوان والسروك من محمد عليه الصلاة والسلام ونسر مرات ويه إشاء وحوال وقرب يقضي خدا الجهاد وخبات كرنا ونسر چقدر خيرك شفاء ومشر حتى رجاء قيامته 11 ماه نیسان سال 2019 روزای بارائینی روزا پنجشنبه لگوند خلیلا پشتی مجا عشای جامعه به درسات خوانند کتاب توحید بنگهن باوریا اسلامی اما بحثات چه دنا مگو باوریا بهبونا خود تعالی نشان و دلیل و ضعف یک جه مگو نشانداری حسی های یک جواجی قولي علاقة نشاندارية حسيبة معجزة بيخمبرانه معجزة بيخمبرانه بإنسان يقدر في إمكان قضايا خداك الله رب العالمين هيا معجزة بيخمبرانه أوين قومروبان بالشعب وخديتنا ينجي بهيستنا İnsan Kabe ko ditiya ya ne ditiye bihistna. Bazı bak Kabe ko ne ditiye ko Hazreti Salih iş Xuday xostiye و şrava ve lati deve hekda xostiye. Bak Kabe ko ne ditiye ko Hazreti İsa meri saf करना एक कोर सक़त लाल राहत करना bak Kabe ko ma ne ditiye. Lebeli ma bihistye to Kur'an da Teala dbeje. أو دليل قطعينا لسرهبونا وذات أو ببيخمبري شاندنا أو الشخص يقول بأس بيخمبر أم معجزة بنا بيخمبري شاندنا أو ببيخمبري شاندنا إذا يقول بيخمبري شاندنا وكيا أو يقول تعالى يا أم باور في قناخ قول تعالى أبي إنسانها ببيخمبرتي شاندنا لولا معجزة تشتكي وصايا قوش قوتا بشري درا معجزة أو شيء إنسان ذكر مخبكن إنسان حموش إلى بكنا هاد شيء ولا ذكر بكن بشتي قو فيل قو دعوة بيخمبرتيه في قو أس بيخمبر ورابي بيت شيء خارق العادة يعني يقول ترسي عادة خلد كي قابات شيء ولو آني هلبت أو جيب حسة تفهم كنو قو بيخمبره وتعالى جبو آلي كاريا بيخمبره نخوا وجبو بشتگیریا وان معجزه دیوان و تعالی معجزه دیوان جبو بشتگیریا واب که والی کاریا واب که یه بیاس پیغمبر اما جرا بیجن حق برات پیغمبری کارا خود شکی ولو بکا و کس نکار بکی انسان نکار بکی واسه کابگا گوش به لاته دبه هک در کبی کابگا گو اب کوپال ببه مار کای کی کور راحت بکا مریه کی ساق بکا بيتشتي هني تشيكا بحري بقل شينا يعني تشيكي بكو بحري بقل شينا وكو حزتي موسى في بحر كو بالي خو البحري دا خو تعالى بحر شينا قلشا لا هاكا كاري بكي ها ناقا راسا وبيخمبرا قول كار بكي ناقا وفرات كذا بيخمبرا مينا معجزة موسى بيخمبر سلافي خدي السلبي دما خو تعالى فرمان لك قول بدار خوا البحري بدا هما تشاو عليه خز 12 ركي زوه ببون وآب دنا وان رياندا لسر هم وقت جيايا بلنبون بحري دا 12 ركي بون يبقوا 12 قبيلة إسرائيلية هبون هر قبيلة كي درك كده چون ولو آبا بحري خدا علي كي ولو چوب سر هم دا وقت جيا آب بلندي سر هدو بون ولو رد بحري دا ببون خدا تعالى القرآن بيروز لحال بيجي ويجمع بال موسى بوحي كل قلت بداري خوا للدرياء بدا يعني البحري بدا قابا ويلي دا هما الدرياء بيرا جهب شريا بو دشق وهر شقق بو وقت جايكي مظن وقت جايكي مظن شو سب اشتهل وريج وارب بو أم يك معجزة حضرت موسى قال لك هبون يا بيتها البشي
معجزه عيسى پیغمبر سلافه خود السرد گمری به دستور خود جگور وان درد خستن و اوساق بکرد یعنی نبخوا ولد کرد به اذنا خود ولد کرد یعنی خود دستور دادا يقول يا ربي بيمريها ساق بكا وتعالى شي ساق بكا يجي تربية درد كات ولو عين الرح في بدهات كان إنسان يقول نبي خمر بلا حمولة بقى لها بكان يساق بكا ساق نابي ببيدر حقي دا آياتا فيروز وهايا عيسى بيخمر قول أم بدستورة خود تعالى مريان ساق بكا يعني بدستور نب الساق بدستورة خود بإذنا خود مريان ساق دايتا كتندا دما تو هي عيسى بالدستورة من مريان جگوره ساق درتيني دوا مريان اشترباوا تساق درتخين حضرت عيسى دعات كرن وتعالى او مري ساق كرن يه لال بانا ايه كر بانا ايه كور بانا ايه سقط كلك بانا سقط بانا شح بانا باوي بانا دعات كرن وتعالى رحد كرن تختوريا هنگي نكاري بوات شتاب كرن يعني دوی وقتی دا تختوری يعني شخوبه پیش بشی چوبو ببره تختوریا و حتی درکی نخوش راحت بکره کوره گوش زکماکی بش دیا خو چه گوب کور هاتی دنیای تختوری نکاری بو وی بچعب کی یک کرو لال بانا تختوری نکاری بو وی بزمان بکی بوده وی چه کی ایگو ای کلک بانا تختوری نکاری بو وی راس بکی ها تختوریا نها قلب کلک هانا نکار وا کلک راحت معجزه يا محمد پیغمبر سلافه خدای سربن معجزه پیغمبر بجی هيا دما قريشان جي خص معجزه که نشانی وان بده پیغمبر خدای اشارتی بال هیبه بکر به دیدوانی وان کسان یعنی برچاوه وا انسان هی بود بشق و تعالی هی بولو البرچاوه وا ولو كده بشق دوی در بعد خو تعالی وصا گوتیا قیامت نزبو وهيب بود دشا قيامة نزيكا وهي يجي بود دشا بله دي سب چاوه قوزي تو جوان مشركة قولا قو السحرة باور نكر ام معجزين برهست يعني ابي قولوا البر چاوانا اوين قو تعالى جبو پشتگري و آريكاريا پیغمبر خوانينا بالنشاندارية كقطعي يعني يك بنبن لسر هبونا فتعالى نشاندار بله مثلا ولا ميناك كي بدن يك جم قرالك پادشاهك سلطانك تي شبير سلطان ما بيجد بأز وزيري بي سلطاني ما بي سلطاني أشياء جمع وأجوال حاله بيجي مفهوم ندی تی گو سلطان جره گوتیا هر جه اهلی بی باجاری تشتکی بیجا مفهوم ندی تیا ل و سلطان جی پیریا دبی از وزیری ویما دبی از قاصدی ویما اجوار الشام دما سلطان جی دنگی هناك نابي اريان دو دبي مثلا هكا وش مباور ناكد هذه لها شبير وبا هذه السلطان ربيش اي سلطان كان سك تختيق ولا خواري هكا خواري وزانو قاصدي ويما وزيري ويما سلطان جي بيني هكا براستي جي افزلان قاصدي وي سلطاني بي وي بادشاهي بي وي قرال وسروكي بي قو براستي جي بي قاوا شبير ملتت بي اي سلطان جبكو ملت باور بكي ايش اشترت بيشوف كاج جيب ورام صار تحتي فراد بي كادي سرونا رونش اما السلطان جبني ناشتغل شي ها لقاوا ابو وزير يعني اب برد قاصدي بي رابا دخل ملت باور ماذا اشترت بيشوف رابا قاوا رابو اشترت بي رونا صار تحتي خواري رونا هلا والسلطان جبياوي كد شتي فهمي هسا قاصدي ويا قلنا قاصدي وي بانا السلطان حسابي كي قدوانا نرى يعني نضرب
هنگی ندرابو اول فرد قلبی او پیغمبر جیتید بی از پیغمبری خودی ما ام خودی نبینن و راستی و نراستی اوی و بچه درکبه انسان و دعوت شکی ولو لی بکن گو زیده قوتا انسان هیا و ببراه کت پیغمبری کاوی تشتی گو ام نکارن بکن کس نکارن بکن کاوی تشتی چه کن تشکی گو ترسی عادتی ضد عادتی مثلا وقت گوش صالح پیغمبر قسم گو بلاش نوا وی لاطی دبهک درکبه قوتا انسان پینا کمی گوش نوا وی لاطی دبهکی درکبه نورمال دبهش جلیکا دبهایا دبهش دبه چه بید دبهش ماجلاطی چه بید ها جنابا بی بالگی دبهکی درکبه جنابا بی بالگی شیر درکبه نو جنابا بی بالگیش پامبو و هریه پیوا سنگر پیوا تشی گیته نمینه نو یا سنگره یا پامبو یا هریه از به قبل جنابا بر عربک درکبه تقسی کرد جنابا بر بلا دبه چیرک درکبه قوتا انسان پیدا کمی کو جنابا بی بالگی چیلک که دبه که عربک که درخن اوه گود بیاس پیغمبرم گوار رابو گویا ربی دعا که گویا ربی دقن ابی انسان جمع باور بکن گواس پیغمبرم که جنابا بی بالگی چیلک که درخن دبه که درخن تقسی که درخن و گوا درکت ها نافا ابزانو گو خودی جیر وکا خودی جیر گود بی راستا عبده من راست بیجی قاصده منه لوقتی گو ما دعوله کرد و ایجی در نخست چه نکرد گو قبلا دبهش بردر که به دبه در نکرد وقت گو خودی جیر بجی فرات کی اب نه قاصده منه قاصده مانا منه سر دستی منه چه کرد مانا فرات کی باوریا بربوبیت الله تعالی ام بدره فازم بس کرد من البته بس به نه نگی دو درجه پرسان آخر سنة بله یعنی تماشاوانا برسنين تمام كاولي نفعل مقرن نعمل مقرن بلا جمعة في خياطين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دافاز ما هري داوي أبا حمد وبصن هرجوي الله رب العالمين